Rojbaş geli temaşavan heja brumet, Rojbaş geli Kurdistan, Rojbaş Kurdistanîn heja brumet. Îrojê tîsam li hember ekranê we ne mêvanên mala we ne diheb mêvanê min ê hêja û birûmet hene em ê bara nîqaşa helbest û vêjeya Kurdî û şanoya Kurdî bikin berî ku ez biçime ba mêvanê xwe kan binin îro dîrokê de çi bîye em hevra temaşe bikin. Kerem. بیست و هشت تباخا سال 1910 ل روسیای 60,000 کس جبر نخوشیا کولرای مرن. سال 1914 د شر جهانی یکمین دا هیزن ارتش آلمانیا باجار ناموری ولات بلژیکای داگیر کرن. سال 1943 د چاخ شر جهانی دویمین دا ل ولات دانمارکا گل لدجی داگیرکریا نازیان گروا گشتی دان دست پیکرن. سال 1963 ل امریکای مشا مافین سویلان گوج باشور دا بون دست پیکرن ل واشنگتن دی سی ل بر آبیده لینکولن بداوی بو. مارتین لوتر کینگ لهمبری 200,000 کسان خبردانا خویا لجیر دروشما I have a drum آنکو خیالک من هیا دست پیدکه. سال 1963 د ناوبره هیزم بارزانی و ارتشا عراق دا شر لچیای متینان دست بکر کو بقاسی 45 روزان بردوام بو او د انجام دا هیزم بارزانی لهمبری ارتشا عراق بسرکتن. سال 1991 اوکراینا سرخوبونا خویاجی یکتیا سوویت راگهاند. سال 1909 دولت بعثیه عراق ولات کویت وک ولایت نوزمین یا ولات خو اعلان کر او پیراجی هرشی ورا کر. سال 1995 روزنامه özgür پولیتیکا دست به وشانه کر. سال 1998 ریبر عبدالله اوجالان بو جهر سیمین لهمبری دولت ترکیه آگربستا یک عالی اعلان کر. بله گلی تماشاوان هجا مگوتو بو ایروژی ده میوان من هجا هنه براستیجی یک لسر شانو سینمای کاردکه یک جی مامسته هلبسته ام خیراتنا ود کن زردشت کال و مامسته نجات بایسال سر چاواراتن مرحبا جورا بری کم و بدنا ناسندن ام دخوازن و هنک بحثا خوب کن مامسته نجات. مامسته نجات کیه چی کارید که سدمی هاتناوی در و چیه چی مهات آلمانیا؟ نجات بایسال burada siz kalmış rejim سال 1988 نسيبيني هاتمدني حتى باز ساليا خوي نسيبيني دي مام لنا كاتمه پشتیوی چونامنی متروپولین ترکا چه بو ناساندنا تفکر هر وها حتی نی پمهات نگرتنجی هات نگرتنجی لما که نزی 6 سالت زنان مامل ترکیه و 4 سال دویجی در کتم اروپا آلمانیا نهادجیم سکارم کرداسی وزاویجیم مستشفیات کیک زردشت شخوا از زردشت کالم جه روجاوای کردستانم روجاوای ولاتم زکیجا باشه جه عفرین جه هرم عفرین لزاینا قامشلو دای کامج قامشلو باف جه عفرینه و سالا 10,000 من بشی اکونومی لزانگاه حلب خوندی و هر وهاجی دبر کاری شانو خبادا شانو هنام دکر و نزیکی اف دکار بیج اف 8 سال من از دروی ولاتم از لأوروبا و هم لباشور کردستان جی من باجیان کر نزیکی 4 سالا و اف 3 سال و نیو میجی از آلمانیا جیان دکم 3 سال و نیو تل آلمانیا 3 سال و نیو دکار بیجی مامسته نجات ته پرتوکه کی درخستیه حتی نیرو از بارم سروی ام مستانیز بدن نشاندن پرتوکا حواله نجات بایسال پرتوکا منی یا البسته یا یکمینه چند البسته ندیس که پرتوکی دا؟
باورم نزی 45 نبره 45 البته دی چلو پنجه چما پایتخت نشه ناوی گلک بالکشه پایتخت نشه د کردا دا اش ناخده هر تم اش الم کدر خمگینی و غریبی بیانی اوانا para mene tedbiqi jmeratiyan nivsandin gerek Kurd bikşin tiştekirsan û em ji wextê ku dinivisê xwe da û tiştek ku em dafirîn diwan da jî tînin ziman çima paytextan êşa sedem çi yani mamoste brastî belê motivê wekî êşê gelekî bikartînin yani hem gejevan û hem taybetî helbestvan gelekî bikartînin ez bawerim ew jî ji ber ku hêj têkoşîn encemek elî negirtiye ji ber wê yani hêj azadiyeke ruhî fîzîkî çênebûyî ji ber vê sedemê ye û ya ku helbesta ku navê xwe lê girî ji xwe dema ku ê ku bixwîn xwe tê bigihêjî ku her perçeyekî welêt her êşeke welêt ku hatiye نویسندن که نوی خوش ورگرتیه مثلا ویران از دکارم البته گوسته هیا بله نوی خوش خالی کلیه دکارم کلی کدام کارم بخونیجی نوی خالی کلیه البته من ادوین پردوک edip gelen peril zindan edin nivîsandinê ew 6 salê ku te hindirdan may belê edwên de nivîsandinê piştî xwe zerketim me çap kir û niha xwe em bawer me bên ser mijara xebatên de niha jî berdewam dike dosyek me hazir xwe ya helbesta her wiha ji bo pirtûka didiya dosyek me berhema minî duyemîn hem amade ye demek dirêj amade ye wekî gazinek ez bawerim hinekî ji wê tevgera weşangeriya Kurd hinekî ez bi xwe bêjim yani wekî şexs jê nerazî bûm min jî wisa li cem xwe wekî protesteyeke biçûk mikiriye ez çap nakim çima hemî nivîskar û stranbêj û hunermend wisa gazina dikin yani di warê afirandinê da dafirînin dikarin çap jî bikin ez bawerim sedemê herhalde pirsgirêkên aborî sedemên van sedemên ne sedemên aborî ez bawerim sedem ew weşangerî zêde bi wî çav wî ew aborî lê dinerin gelekî weşanxane zêde nêzkatiyan ser aborî Kurd yani yak wisa bêjin gelen pêz dibêjim ne ne şaşem kirin ku ez yekê dibêjim gelekî bi çavê bazirganiyê li karî dinerin بس افكار نه كاركي وازگانی gerek yani divê beriya her tiştî bi awayekî dilxweşî dilxwazî vîkarî bikin ku gelek derfetên Kurda tune wekî dewletekî jî tiştekî fermî tune ku alîkarîke bidime ji ew jî wekî kuvana hene lêdnerin nêzik dibin û çavekî bazirganî û ji ber vê naz hinekî nihaka sekinî lê me çap bikim me heyê me çap bikin ji bo pêşerojê derfet çê bet tê çap dikiye ez çap bikim belê li ser van xebata yani amedekariyê te çawanin tu çawa dest pê dikî wextê te helbestek binivîsînî rewşa te çi ye yani nivîsandina helbestê bêguman ne wekî karekî nivîseke çawa bêjim mijareke dîtbariyê ku tu bêje evay ev mijar heye divê ez vê nivîsa xwe amade bikim ne tiştekî wîsayî bêguman karê hêstiyî û karê kêlî ye ew kêlî ku hat divê tu binivîsîne hinekî helbestê mezûr dinivîsînim yani bi vî hawayê dinivîsînim tu garê di hundirê xuleyekê de helbesteke pir dirêj jî tu binivîsîne û dema ku tu dixwazî binivîsîne lê belê ew kêliya hêstî bi ter tune ye tu bi saeta jî tu bifikirî tu nikare du got nebînîcem hev çê nab yani dibe ku tiştekî binivîsîne feqet nabe helbest yani diserî de te têr nakin ez dikarim wisa bêjim yani zêde helbestê ku tu dinivîsînî naveroka wan tu ser çi disekinî yani
نبروك وانا بيجمان مثلا رنگin an şekleki tane. نه وکی مجاری از کارم بیشم همو به تو کار همو مجاری دیت ببینیم. اللي بقولن بدي لسر تدي لسر إيش وليت لسر بقولن هاتنا قوماندن لسر نرخاية يعني بقولن بدي أف يعني سروي أزرع راوسيام لی بگمان اوینجی ته هی بگمان کشبریش ته هی پنابریش ته هی پرسکریکا جنه پرسکریکا که پر مزند ولاتی مده او ایشا دچاو جنه ده کوهاتی خوندن هی yani van deme davi rojev şkal jinin lwalat u gerek deverin yani Türkiye'ci şiddetan ser jini kırkırnan ser jini Rastı em jilve derel ekranın Steg TV van bu yaran şermezar dikin yani desteği xwe ji ser jinê bikişînem dibêjin ji ber ku jin afrênerê herî mezin heye ê ku me diafrîne ê ku tîne jiyanê ê ku me mezin dike xwedî dike gelek qehra me re dikişîne ser wê yekê jî li van demê dawî gelek yani qetliyamên wana van demê dawî di و هیچ بردام دکم مخابنه به هیچ دوام دکو بروینا نه کردن یعنی evine ki begman giredai hişmendiya kupergal aveti xtiseri zlimdi ku jine beriya her jdi vaki amure kedbin yani ev hişmendi yani vaki kesayet vaki cevher nabin jine sedemem ve ev mukhabin ev hişmendi ku hatiye runuşlandın per taluge hiç devam dik mukhabin jiber ve ji kes peşe nagir yani dve ku em ev bina çabişkinin ev ji neki be peşi mirov gerek li ser xwe bisekine zihniyeta xwe hişmendiye hani hişmendiye bişkine biriyeke rêk û pêk ku mirov karibe bişkine rêv bazê wê hene pêşketiye hem teknolojî hem perwerda zanyarî pêşketiye civak divê xwe bi vê ve guherîne yani ser wê yekê jî bi rastî divê perwerde lazim peşî meriv wek ku te gota hişmendiya xwe bigore li hember jinê li hember nêrîna xwezayê li hember nêrîna nebaşiyê yani ew zihniyet bê guhartin ew gavê hinek tişt dibe pêş bikeve kekzer deşt ji ber mejmarta sînema şano helbestvanî û nivîskarî yani karê te sereke çi ye tu çi karî dikî کار سرکه از کارم بیشم تا گوته ما اکونومی جو خواندم مثلا جی تشتگی دنیا او تشتگی دنیا آنا یک کار به پرسوالا اکونومی کور و سینما شانو کور راستی تشکه و سعی گردای هفن وانا انا گیتست وقتا گو مرو بوگ قالا بحث بازرگانیه کرشوا دما گو بازرگانی جارناجه به کتاب کار آنین ده شانو ده سینما ده عندما بو روشك لسر ويرك قومي يانجي ايشك هات هولن ولات دب او شانو او سينما دب اجام بشي ايكونومي جريدن تشتكي واي يا من دوري هذا قال لك جبرقو من ايكونومي حزنت كر اللي اسومي جبرقو روشا ولات وساد خوست من برج شانو گریدانا من پر بشانو yani lüder izberg bazırganı peşketi bu çakot disegaz abori bخوینه مکنی وای yani rasti çuyuna من زاننگه من جاوی خبره زاننگه شانوی دابو گو شانوی بخوینم لما خابن جبر روش ولات ابراهيمن جخوا اوجي ايكونومي دخون جمال باطا من دقو باش و پر جاران خونن مروه البجار چه کارید که اوجي حتى في كافانج ايكونومي دخوينه هد خوينه هنا هر دخوينه بردوام دكه تديت پر جاران ولات شكي وهاي قوت خون انت هيفي انت يعني شاوا بيجن هالبجارتنا وين هذا دسي تدي دسي مالبات دي دستي جفاكا دايدورا تدي تشتكي واي قو دما قو تشتكي حسبك ريال بيشاتا دكرن يعني البرشافه ترج دكن منجي البجارتنا مني ايكونومي يعني نا
نب دخوازا من بو نب خوستکا من بو مجبوری بو اجبرگو دایک و باو وانا ایرو بازارا ابوریه دوک دبیجل پیش بو هرن ابوریه یعنی مثلا یک دخوازه بچه پزشک یعنی دکتور به دکتور دو هرن بابشا یعنی مثلا نتشکی ام لسر تشکی گیانی کارو خباد کریانجی ام دچون لسر بازار یعنی سوق چاوا دخوازه یعنی جواک چاوا دخوازه لگور وینا چه کاری به تو کاری به پرا قزنج بک یعنی تو پراج خور ورگرین یعنی مثلا وسابو من افتش ندخوست مثلا کاری منی سرکه از پر بشانو مجلو متاوی سالجی یعنی وهذا ما جد 1070 دم قونوم دس بكاري شانوي كرد 1008 بري جوز بشم زانن جهي لريك البيشام من وقو من قط هاتبون قرتن از شبكم دماغو مالبات البر خونتن تسكناندن مالبات دايق بو باب يعني شانو تناني نادت تاج دفاتش تابقر حالي من بسيمي روشا ولاد خرابي اوجي حبكي وسا وسر عشكيك منها بو تبلي جواكن سياسي دبون دنافع شانو خودی بکی 10,000 حجی مدرسه شانو پیشکش کردن یعنی هر روشا سیاسی بود بگو شانو ما بیرنگی وی اواید هات الناس کردن نهات یعنی اخونا من هات یعنی پجراندن من چاوا کر مجبور بوم پیوستی امجی هبو از زاننگی بخوینم بشی گوش ولا در کتم 10,011 مگو برا خونی وش برا بن دي از خوني خو از دخانو كارو خوني خو بين مرستي يعني از بيك بينم وجوي قافي حطا يعني جوي قافي حطا انا كيس كارو خبات اخو د شانو ود هر وهاجي مدس دي قافهاني مدس فيلما كري ويك جار ناجي او هلبس وقو ما مستنجات جيجو او كيلين غور سر مرو در باست بن يك جار ناجي وسا ام هلبس تاجي نفسينا جانا دنسينا البستاني وقت ببين اگر جشانو عبوري جسينما دائما جاب قطان دي او قطان دنا ينات شكي قال لك خوش بو يعني بونا منجي من تشهف جدا كرنا يعني ايش من بالتاني يعني شو ما اللي كلين سر باي تخطا ايش ذكر ايش كما ايش يعني او كيلين قو امتد درباست بن جبونا منجي شو او نفيجي وكم كوريا كي تاني دكار ايش عتا يانجي كل انت يانجي خم انت يانجي كيف عتا هم بيسبك تاني او بينوس لينوسك نافر دما قبو خوندنا هلبس لي اجا او كسن دي ترجي او مكورياتا جهدار دكن تخوازن ليش عتا بنر يعني دما برنجاران تو هلبس لك يانجي تو نفيسك دما قلت بيشكيش دك يانجي دما قلت دخينيه تشتك هي ج تفلقوا همو ايش اللي ايش هتجي حزكن دبقو اواناجي بو ايش هتا هزدبن يعني جي ايش هتا خوغيان دي هستي وانا يعني خوغيان دي دلي وانا تشتكي واي او مكوريا هانج الجمع هي يعني ام دكارن ويرا ديجي ام كارن بيجن ام دنفسينن لي جريدانا من بر حالي حاضر ده مثلا شانو فيلمان وسينما يدي تسروان سگزده تایبتی کارت راستی کو بيجي شانو سينما يعني کار سردكي راسته لي وكي دي ترجي نمن قوت نفيجي تشتك اوجي سركات جانا من دي لي يجبونا كساتيا منه يجبونا حستي من وكي دي ترشانو وانا جي شخوا هر واجي يعني او اوجي خونا كجبونا من لي تشاواي نا او بقاسي قو اسكاري بمدركا يعني هدركا هلبس بقينم يعني جيت شنوسا هلبس يعني هستكي كسانيه شانو هستكي بقشتيه يعني جبونا بزغيركا جباكي كي يعني جبو شارسريا جباكي كي يعني جبونا مكوريا وقت بيجي كريزه كي يعني تشنوسا بن ام دكاري بنوسا ام بيشكيش بكن دمالبات دا كسي كوب شانو سينما هنر على قدر بها يعني ناقد كسرنا كسك تنبو ايش كدر كت يعني او بترهب يعني الريحه دا تشابو او ما جيت قلت قشمري زاروكتيا من ده او سا من برقرف ذكرن حنك يعني تشوف جارنا جيولو مجد كو افا بعجانا يعني نصان افا بعجانا ولهم داتاني سروا يا اخويا زاروبهم برزاروبهم 8 من نهد صالبو من سروا يا خذكر ومتشوفك وقف في البازيه كل مالبات اخو واخو اللي سرشافي من هاتين وسا هاتي جانا بعد لي مالبات من دقتيه روج بروجا تشنوس هاتشدبون
دقوت والله تو شانو غيرك يزيرك يعني مخد جراند جنف كيت المن تماشا ذكرنا از دكنيام جارا تشنو صادر باست بون مالبات من يعني بالا خدا من تايبتي دايكا من يعني دخوسس ببن شانو غير لنا تخوس از تفلي جواكي ببن يعني اف راستي تشتكي وابو هردم هر قافي دما قوم من تشتك بيشكيش ذكر وانا اجا دقيابو مثلا اسك باوري شانو تفلي جيانا مني روجانا ببو يعني دما قوم تشتك دبو يانجي مثلا قريك دبو يانجي كنك دبو يانجي حنكك دبو بشك جيانا مني روجانا يعني تبي بين كا دقو كاج مرفدك بحساب فلان كسبك يانجي هايا ويبك كامل بي او هاي تشوا داخل قال كي من هبو اما اجا من هاي قال كي خذ كر بيركا خذ كر مقو بافي من وساد اخذ يعني جو الهم وصل من تماشا نقولوا من تماشا ذكر اجا من هاي بافي خذ كر مقو بافي مساد اخذ او شيء بافي تشوا داخل يعني تشوا داخل لا نزان سلافه من جير نزان ما قول امس سلافت كنجر يعني راستي تشكي وابو بافي من قال لك مروفي كينرم دوی زارگتی خود بافی من پر لبنان جاند کر جاده ما قد هات ندخل المخه جاده ما قم تشتري المال تشيت كر يعني مثلا بفشون بو شربو ايجاد قو يا ابني ولون هيك يعني ولو بين نرماي انا وزا قلتنا يا ابني يعني كره من وسام بكار داني وسانا يا دش خرب خوين يعني في اوي هاني وسادات بيشكش كرن ايجا حياه راده كيجي يعني ما باش هاي وينا ذكر ابو قال كي من بو دايكا من بو يعني دما مثلا بيرو درو ازو ما مثلا جات بفرن اجا ام بر غوتن بيركا خويانجي مثلا انا ما مثلا جات جيب كتاب بس انا والله يعني تشتكي بابو او شانو غرتي بو بشك جيانا يعني جيانا من بعوايكي سركه تشو دنافا كولانه دنافا دبستانه يعني حتى دبستانش حياه واتيك ما مسلم اخفي بش جو بدايبو اجا قصد تشو من هاي وينا ذكر متغوفا ساي في اوي هاني اخفي تشتكي وابو جبونا ما جريدانا من نشانه جويدك دس بيكر هدي بيجي قاف خطف لي بيناكر وانا كسب هواي كي فرمي اسكار بدجم دمت شوي دا يعني وقت بلكي ودي تبجي لكردستان لجندا دعوات دا تدي تقول يا قشمري يعني شانو ذكرنو وسا قشمري حنكي خد كرن راستي قالكي ولد ميجي انسان دا جي ذكرت يعني يعني جوانا ازبارم اگر كو شانو كرد هبه شانو كرد ويا كده قاوكي عفت بس سدم اوان او شانوين كو قشمرين كو هم دبجن يعني لكردستان لجندا داتنا كرن دجواتا داتا كرن دمال داتا كرن اوانا تملن هري مازن بون جبو پیشاروجا شانه كردي جوان وك وجي اگر كوانا گرتبن جبو پیشاروجا از بارم گلک تشتين باشتر درخين سردك يعني راست جخوم پرتشت يعني بشي شانوي ده ما پرتشت جيانا بابو كالان او جي كولتورا ما يانجي ما تشن قول دعوات دات پیشکش کرن تش قد ناوا جواكي دات پیش کرن يانجي او دنگ بيجي واناشي هولدانا مشي او هي قام دناوا شانوي خني حالي حاضر يانجي دوين وجنيا دو قانا ام بيد جيان دكن قام كار بينن يانجي امنيلن او كولتورا هان يانجي او تستانا بين بمرن ام جي هلبت ام جي سودي وردگرن وام نافا روجاتجي ام دقاربن ام فيتشيانجي ام بكار وك شانو گرك لسرويه كي قتل كوليني وهنا لكردستان لمالادا تشوا اوان ليستقاد ليستن تشوا دعوت داوان ليستقاد دات ليستقاندن هو تستقوا كده يعني من شيء وسام من كريج برغو ام نجيان وي دمي لي ام بر لسر بهيستي يعني جارنا جي او بافي منها بو كالكي من تش يعني بابيري موانا تشابو دماغو دهاتن سرسال شيدبون او سرسال دچيدبون دهاتن وك خريستياني وانا دهاتن جموانا يان شو مال خريستيانا وك قشمرتيك يانجي حنك ذكرن يانجي وسا ذكرن جبونا كو شكركي بدن يانجي وسا يانجي كو دعوت اني زمان دما كو جواكا كو سا تشيدبون ليستوك هبون او ليستوكن كو بحفر دليستن جخوا او حياه استك جي ام اقداري وتشتيبون لي دفيد حالي حاضر ديا دما انا كي
2019 دنم حبكي او قلستيكتي وناتج برغو روش هاتي غوراندن غوهرتن كتدي امريكا پر واتشتن غوهاتن كرن ام انا في حالي حاضر يعني ام بكار بينن لتن ام دكارن وكا بنجهكي جبونا جيانا كمروفكي كرد تشاوا جيان دكر ام جخوره وكا نمونيكي ام بورغرن ام كارن تشكي وسا ام جخوره حمبيز بكن راستي گلی تماشاوان هجا نهاجی ام دوسیا خواه ایرو بنرن که گوتنا روژه چی گوتنا جمارا مزدمه ام پاشی جوگن مامستن نجات هلبسته گوتر بکن حزب دبزه سوار پزنه خود ده چاوین رش نحوجه کلیه برینن ما لگل قلنجن ولداندنا گریه کی شرمو امکت ناو دلی ایشه بیو کلو بندا ما بمینن دم سالادان بیه و چون دان بیه وکی ایشن ما کل روجا شینا ولات من ده لمتين رحمي وراد وستن لراوزگاه کو شینا ملی زیل دده و کلیل بخونیت ناودان خیال نزاروک که وراویش خدا بیجن پاشلا برینن ما ده هوارا دایکن خودی شهید ده درمان دبینن جخوره دو ایرانبونا گندگی کابلگری ده آر دبینن جخوره آخ لمن یاده ده دلگرتنا روژا کنیوی ده جیان حرام دکن جخوره حسدن کد فرجا خیری ده برینن ما بخید میتن نها بپیوین هستوار و وستیای كزين هلبستك تريش دهونن لدريايا كلان ده كزين هلبستك بريندار لدريايا كلان دهونن نبي هلبسته چی بو؟ برينين برینن ما ما بله کیجا سال ترنفسان او لجمع ده لنوس كامل ديريو كوانهن ديريو كوانهن نافتن سر برتغال لد 2000 و نوبر 2011 و حتی 14 وان کیجا سال تدگه تمامون دست بگا 2009 حتی داویا 2014 اپراسیونن کجا کی کد گوتن نه او ام کاتن گرتن و شون دا او چی پشتیوی. آره پشتیوی اما انا کی بیان دبون yani praniji ve degirtige da helbeste xanıfs. evet ben Portekiz yani prani zindanena yani hemu yek bu mu gerek وقتها هي وهي كيجي بلاين نخبه هي Daha helbeste klasiko helbeste nujen un çava dibinin çava dinirxinin vek helbesten klasik kesen kunşura minak digrin u vek dibijin şoptari wan kesene. براستی بلکی اف جبوم وکی کماسیه که اشوار از بو صاحب بینم جبر زیاده هلبست کلاسی من هندی یعنی او کماسیه که از وکی خورخنه که از ام حتی نه ها که مخوجه بیپارشتی بگم ما مخندی نلگوری دلی خواه نلگوری خواسته که جبر که هلبست کلاسیک نها ام دنرن جروجا می ایرو یالگوی روجا می ایرو هلبست نوجن بهتر پیشکدی بهتر سرکفتیه سدم مناین سرکه از باورم او که و دمی هلبستوانن که هلبستی و علاقدار دبن و به کاری روشنبیری دکن بهتر شو عالمین که مدگود مدرسه درکتن د مدرسان د پرورده گرتن بهتر اف بشه و هموجیم تدام تو دناره تو جیان آوان تو لیکورین دیگه تو هنکی دخونه تو سر سکنه تو دبینی که وان کسان دناو جوا کردنه کسین جوا کنه و کسین دناو جوا که خودنه
رابور نشتن طبیعت کبنا شوپین جوا که همو د شخصیت خود دایر نشتندن و لگوری وینا کاری خود کم دما کو اف تشتكي وزو هبي همو تشتكي بيجي لغوري بجوهريين لغوري باورجينيين وسدما سركفتنا ويجي از باورم افا برواجي فينا ايرو هلبستان نوجن منا جلك هلبستان هن يانجي بيجن ينكو هلبستان بيسينن هلبستان نوجن بيسينن تدبينه جلك جوانا از بخونها از جلك هلبستن كردي الروحي كردي تنابين هلبست بكردية بزمان كردية فقط روح نكردي جياني وين نكردية جياني وين دبن هشوي تدبينك شباندنك هي شباندنك سردست يخويا يانجي ينكو باندور باوايا كي باندور لسر كرن لسر جيانا يكرن لسر روشاوي بشافتني كرن مخابن اف آلیه هلبستان کرد اینو جن هیم خو ام خو جواکا سردست رزگار ناکن ام خو پرورده و پرگالا و نخو رزگار ناکن ام کردن ام بکردی نویسین فقط گیان ما و فکر ما دبنیش ما تف بویه yani زمان ترکی یانجی زمان عربی یانجی فارسی یه سردست yani دورد اف كمسيا سركه هذا باورم ما قلت يا بفكر تو هلبس تخوني كردي تبز بخونم لا تشتكي كردي تنابينه يعني طبيعي ناج بو همي از نوسا وكي بلا يعني كردي نفساندن تدب تعمل كردي تنا يعني او تشتكي خارنا كي تشبكي وكي تشتكي كلمه بخوياوي رونيوي يعني بلا قال لي وكي رشبنيه كجبان نيديت بيغمان هبالين كو دقادا خود سركفت جي ترا خوانم بس اف نبوي وكي نبوي مال قشتي و بلا نبوي جبل وی که از باورم منه که جواکا خوش قطبین چی بگیم وکی مکلی که چه ما بحثا هلبستان وکی جدا ملای جزیری و ین بری وانجی و ین پشتی وانجی که دنوا جواکه د چکاسی دنوا جواکه دبون راستین جواکه بهتر تاني زمان بهتر اوبجكتيف تاني زمان وبهتر بحسانيش تاني زمان يعني ما قلت يا بقول هلبست يا كليه يا هستيه دما جبوان هستان تجواك دوبكه يعني هستن جواك بلينين ويشين ويانجي كيف خوشين وين دلخوشين وين افينين وين تو تو هیچ نکه تو وان هستا هیچ نکه تو نکار وان هستا بینی بسینیشی تو نکار بینی زمان جی باوی کی جوهری باوی کی اورجین سدمن وی بنگهین بگمان از باورم اوه کو ام جی مروف چقاس جواکا خودر بکه او قاسی جی مروف جرنگ ویش کنه شوپی وین و بگمان تو نکار ویجه کوجی لگوری وینا بینی زمان بینی بسینیشی يعني وقابل خام دمينه يعني خام دمينه كلي دمينه بيخوي دمينه نابجه تشاو درنر خني كك راستي وقو شخو ما مستنجاجي اني زمان جبونا من هلبستا نوجنج يانجي هلبستا كلاسيك يه دما انا كيو يانجي هلبستانين جو انا كد نفسين او بر يعني رزقتنا مجهمو كسن جو نفسين يانجي هولدان نفساندنه دك يانجي كسن جو هلبسن جو نفساندنه از بر يعني دما جمرو ميناكا جبينه تو هلبستن قالك مروفات بين برامبري هف بلكي تو جوانا قشي هلبستك درخج برغو عيني بونا عيني بيف عيني جوتن عيني ويني هلبستي بونا همومينا هف لفيدك تشي هي لفيدك وقو ما مستجي جوت دتشتكي دنا يعني هلبستها قوت وقت بيجن تبدستا كديبك يعني تنبه هستي خوا يعني هلبستا خوا وقت داري زوري برينات دن هيلا كدن اف يا هري بالكيش اباياي جياني وا جواكا وا او هاويردورن وا تشتكي دي جيان دكن لي
رامان از باور بلکی ده با یعنی وی راده جی گو بلکی رامان قلس به دوی جه خود دمینن هل بس خوجی پیش ناخه او گیان کردی هاتی جیواری مروفه کی کرد هاتی وقتاندن یعنی گیان لجیه کی و کساتی اوی مروفی لجیه کی دیتر یعنی جبونا وی کی دما قوم دبینن از بخوازم زه هلبسته کی بنویسینم از کیر دخوینم از الکسی داویدور خود نرمها فلان کسو سانوساندی از دبم جبگو پرنجاران دما قوم من هلبسته مروفه کی خون یعنی جم هلبسته کسین نویسکارن دمه قوم من خوان از بحمدي خو از دكفم سر واد از كفم ريزا واد از عيني ريزيت درباست دفي حبكي او خوفا غراندن هبه قو ام لباش خوش تماشا بكن بكسن باش ما تشن فساندنا يعني هم دواري هالبس وبتقلك تشتاد هم شانو هم برتش نوساجي دفي ام زاني بن او كسانات تشن فساندنا نتني داوي دورا من مروف يعني دنفسين وقت مروفجي دماغو از وقت دما از هالبس دنفسين نمجي هلبت باندورا كسن داوي دورا من قتل من تني يعني بلكي دبقوا برنجاران جي هبن بيفن منو نجات بيرجي هبن وينين هالبستي بيرجي هبن لناي استكي والله باندورا ويل سر من هي دبقوا دوي دمده دما از مكرهات ميانجي من ايش اخو از مكربم دوي دمده عيني هستي منو هستي ونا بيرجي هات لدي ساجي مريا اخو حريق بريك خوتشو دفرتجي دبقوا تشكي وسا درباس ليه فقط عندنا مروف وجياني دفيش هفنا فقط دفيت بخور جيان بك نا جياني من فاي فازد جياني نجاد بجيم يعني ازد جياني وكشانو غز بجيم زد جياني شكسبير ده اي وسر دمي از نكارم بين مينا هاف يانجي از بكم فيا وسابونا از وسابكم يانجي كازي فين مروف هاني زندي بكم او زندي بون دنافا هلبس دقت تني دي وي دمي ده هر كلي كده تدبين زاينك از هلبس ده شخور دكم زاين اجبركو ده هر دمي دي ايشك بترد زي او ايش اكلي هذا نفي او ايش افي غاف هاني بو دبقوا عيني نافروك عين او ب او ايش ب ل غافا قلت تيدي جياندك يعني دتشي دبقوا حبكي بكورتر بي يعني حبكي وينيا قد سيرت دهات افراندن جوي وينيا قوتشو جوداتر بي جبون امجي تشكي واي قو اسكاري بيفن بابو كالان يعني بيفن مثلا ديلبون وبيفن كفناره از دنافه هلبستن خود از بدم جيان كرن تاغو مروفن يعني بيرامير يعني وك مثلا بربجن وهبري ودسمال يعني تشن وسط نافه بلكي نب يعني دبقوا نبوي استا از دخوازم لي ازوا بيفن كالو بافاجي ادنافه هلبس خوجي يعني از جبوكنيز بيركرين جبوك هندا نبن تدي قوتنا مرمنا خبتنا او هندا دبن دمي بيشتا تدنري قوتنا غوستان دي تنا عيني وا دناف هلبس تدنا خبتن السينما دنا خبتن شانو دنا خبتن سترانا دنا خبتن بي بوندا دبن اجاو خوفجينا قوتنا يعني دنافه هلبس من از حياه راديك از باش از او فجنا يعني بزانبون نه والله كما هبري خست يعني تا نزانم ديلبون تخست يعني كما تشنو ساعه بكارتينه جبونا من يعني وكا جوانك 8 26 27 بركسن از بيواد بيجم بيجي اموا بيوان زانن من يجي با خناني هلبت الجور ليكولينا لسر بيفي يعني لسر ويناكا افشكراتي بنغا بشكر جي غاوي لكرهاتي بكارانينا وينال كودكي وا بيواد دنما قلت نا هلبس تاخذ تو بدجين يعني تو نودك هلبت بيراميرج تبغيني يعني او كسن يعني تجيانك كرديش ضد وهلبت جي نوجانيه دوين نوجانيه تجي تاخذ ببارنكر وهم تلباش يعني الوا بابيرا وتديسا جواجي ببارنما هلبت تحردو كاب هفرت تكهربين برامبري هفجي تو اوجل تقعد هاربكن افاناج تقعد هاربكن وت الجور ويني هلبسفان جدمين دما مروفكي هلبسفان بنفسين دنارينا من دفي هاج الدورة خوشي هبه شاوا يعني او بيرغاتن يعني مثلا سبيرغي نجات بهم تمام او فقط عندنا جي برقه از ندوي سريد درباس بهم از خوجي فوق هزم دي ساجي از جيانكي بخوا كساتيا زردش از بافرينم تاغو ريا من بلي ريا ما مستنجات بيانجي بركسن ديتر شخصيت عندنا بج شخو وك ليكولينا تشكربون سر مثلا زمانه و گوتنه وان زدبون
يعني زمان كردي وقت زمان كنا امين الجهان ده وای. ان قوتنين زدن سريع 700,000 بيف هبون يعني براستش بو مسر بلندكي كو ام دبن في زماني بباريزن ام في زماني خودي دركبن جبوك قوتني وي نه هندا كرن يعني 700,000 زدتر قوتن نه هندكن يعني تملت تجداتنا يعني ان زماني كنت بجي جدردوران جي قوتن شخورا قرتيه زمان تركي 300,000 دادمينه اما زمان كردي تدنري سريع 700,000 بيف تشتكي نا يعني نا كيمه افايا از اركي جا خودي دركتنا الوا بيفا كي كسي نورمال نكاره اركي هلبستفانه نویسکاره، شانوگره، هنرمنده، دنگبیج، ارکی وانای گوی جواکی بریو ببین. و گوتنا هون دانکن. دما گو از من نوال بسته خود منو نکر. يعني هالبس ما تو دنافا صدي صد تو جودار بك يعني نه تاني شعبي تو ليفي تو وبجناتي برتشن هنا تذكاري دنافا هالبس ياخذ تو فيجينه يعني او خدي دركتنا الواقوتنا يرو اركي منو تو اي مي كسي جو ملت بده جودار كرن بجفاك بده جودار كرن ازوتنا بوغو وندانا بوغو او بيفين ما هردم دنافا تدجيان بك تشتكي وسايه هم دخوازي هالبس تكجيشتا جودار بكن كيكو كرم كه بله تسينور تسينور نكارن قافن من ديل بكن جا عشقاته بيذا ونجي آورين من تشاف نكار من بجانن وخسر خوش بكن جبير آنين تبيذا هستن داغداي بإشن أفيناتا قافن من دلكمينن مينا بيلكا مينا بيلكا جسرا بربانجي عنقرية مينا قول بروجك شرموك سري خوش كدا مرين رد التوينم مينا زناركي لتشيايكي تازي لبندواري جيانك ترقياي مقوم من فجينة مينا هجيرك جهشتي عشقاته وسا من تير خم كيريا وبن بيد بندارا أفينا تدا مينا هيفك قبشتا تاريه دشكينة وتاريه جشفيرة ناهلة وأز مينا سيا كبي بجن جتاريه درذن وجو خوشي دبلا تكش تحزنك ونا أجي بيجي سباس ناوي هالبستي كيجا روج تنفسان صالة يعني دي صالة 10,000 وحفدة من نفسان تشتكى تايبت من دي يعني يجبونا هالبزوان شيء يعني نيفيسكار بلكي شخوا ما مستنجات جو دزندانة النفسان دي تايبت من دي كمجد النفيسة هالبس دهي قد من هالبس يا اخوا رونشتي اسقطنا نفسين همو هالبس من السريانه دبقوا او سدما كوتش بري امن صار لك 2 سال من لبنان جيانكر 2 سال الحلب من جيانكر 4 سال من باشور كردستان من جيانكر 3 سال من از اوروبا من المانيا جياندكم ودنافرجي او فكوستنا يعني كوتش كرنا خانية هابو أملقون بون أمهاتن باجارك يمدهاتن باجارك ديتر يعني جي كيلو أكنجا 20 سالات وبمين الجور 8 من بتمنك 26 سالي فات تمنات تجي راجي 3 سالين تجاونا بويه تد شجيه كيدن باجارك ينو ملتنو روينو جبونا من جخوا تشكي بابو حتى في قافة هانجي هلا أوروبا جي 3 سال من 3 سالونيف تافي قافة هانجي هل بستك من المال لنفساندي تا وقت تجاري يعني تا از دوچم جفر از بچم باجارکی کار خباتك من هي برلینه یانجی باجارک دیتر تشي گول اوروبا هاتن نفساندن همو لسريانه همو هلبس من لسريانه از دوچم باجارکی
دی جیمنه که دی ترینه که دی باس که دی عربیه که دی یانجی تشنوسا او هستك تي من جبونا من تنيتي زوره جو از دوی تنيتي هلبستك بنفسينم تاني از دكارب تنيتي از بباري وي حستي هاند استد بجيم از دوی ايش هاند يا دوی تنيتي د جبرجو استني جيان دكم دوی تنيتي جو از هلبستك بنفسينم جبونا من باركي جرانه حتى أنا تشن هلبست نفسان دي نزيكي حشتي حيانوتي باش تشن جو هاتن ازبر كرن تشن هنجي سر بلانه بلكي جانا من شاب نكري برتوكك من حاضر هي رفاج ليلانا نافي برتوكج رفاج ليلانا او جي رفاج ليلانا رفاج ليلانا مرة جبرجو ليلان بخشي بريقو امتكم رفيد وك شيلو فكرنا واتيا ليلان تشتكي تددو وتناقي اجي دخوازم جوي نراستيا اباغو ندياره يعني تاني وك جما يعني وك جد بجن موران تشتكى وسا وقتها بناچن خزيستاني او ليلان هي دورده او نراستيك من او نراستيانه كري جانا خو اباغو همو كوچ بري وتنكرن اجبرغو اف نخواسته كامل بو نتشغو از ليد غارم از ويتشتي درافم از دشم بري من بريا كدن بسر راستيه في يعني او ليلانا هايش بونا من نراستيه يانجي ن وكيفيا جو من جي جيان هيفي ذكر يجاز دخوازم جي برافم از بهيله كدن بتشم يعني رفاج ليلانا جبونا من جو يعني خدي واتيك جي خد دلي من دقريش برقو من واتيك داي كما من اف رفاج ليلانا يعني تشكا وك سرياليزم جي ام بكاربينن گلی تماشاوانا نهاجی ام بنرن که تبنا جواکی و هفته اول مچ آماده کرنه و ملت ما جماعت ما چی کریه ام هفته تماشا بکن های سجاق بارانا کم تا لیلا سجاق بارانا کم جا لیلا سجاق بارانا کم هوی هوی لیلا سجاق بارانا کم جان جان لیلا ولدی بندی ناکم لیلا ولدی بندی ناکم جان جان لیلا وزبی بندی ناکم هوی هوی لیلا وزبی بندی ناکم جان جان لیلا دل خیلا یا قل ناکم لیلا دل خیلا یا قل ناکم جان جان لیلا دل یا قل ناکم هوی هوی لیلا دل یا قل ناکم جان جان لیلا بله گلی تماشاوانن ما زوزانن جول مرگی آنی هم بر اکرانن و دیتا دایکن ما کار خود کن هم ستران خود بجن جیان خویا روزانه جیان خویا خزایی
pek dinin brastici meri vakti kuan dibine meri gelek xemgin dibe kesek ku doye deme da mexaber da ava zerdeşt gotem min dixwast ez ve kesek gundi bijim ama ev koçberi min live dere derxist destek saçı قد هلبست خودش يعني بيجي وقت بيش قوتن يعني خوني من قوتي خوني من قو ازمروفك جنديب يعني بلكي خون بلكي جمروفك دخوازج جندا خوفك هزن هر باجارو كا يعني باجاراش بوكو وك مدنيتي يعني جيان بكن نوجنيتي ده جاي من خوني من بو از فقر مروفك جندي يعني افتشتانا استيد جيان بكم وك ماش وك برتشتانا طبقو نظام شو وانا يعني بس في جانا روجانا يان جنديتي من كان روجا يعني خوني من بو دبقو بلكي بيك بيجي لي جو ازفان روجا استيد بيجي مزيان بكم Geli temaşavanın me beriji çencar gotu bu evan dimene ve kuel malek şandı be an kolanak şandı be bu ara hebe undkarın liser e-mailej merbişinin rozbas@stirk.tv rozbas@stirk.tv undkarın ser ve adresi jmara bişinin em vana bin hemberin ekranın ve behavram temaşa bikin. Mamusta Nejat naha وەک کەسێکی ئەوە 4-5 ساڵە و ناتنە ئەوروپای چەند ساڵ قەدەیە 4 ساڵ هێنا قەدەیە یعنی ئەv پرسێکی ji بوو hemiyayê jî de rewşa Ewropa hûn çawa dibînin û hunera ku li Ewropa tê kirinên an şano dibe lêstikên dinên dibin sînema dibe helbest dibe li gorî welatî hûn çawa dibînin يعني الجوري وهاي بيجمن بيتر درفت بيتر هنا يعني الجوري روشة ولا شو إيجو بيتر درفت هنا هم درفت يا بوري هم درفت فيزيكي وهم آزادي يعني دبي هر لأوروبا بله لأوروبا أو درفت هن يعني براسي يكو بخوازم منك يكو بخواز بيجي از دخوازم د چند دو هنر کردی ده خب موکی پسپورکی و وی کاری دیجانا خوی روزانه ده دیجانا خود باقی ده هر دفعه از بدم جانم بکم دکار ویده که بیک بینه yani bu xwazim bêje ez dixwazim xwed hêla zimanê Kurdî de fêr bikim tam bê tê bigihêjim û bê wê asta mamostetiye dikare li Ewropa bikim yani van derfeta henim û birastî xebatên pir giranbiha jî tên kirin xebatên minak wekî her sal festîvala çand û hunerê a Govendê tê li derxistin a çand û hunerê heye ya mezin ya giştî ya İlona şu an heye ew ya giştî van şahiyên organizasyonê BIA tên kirin lê ku em werin aliyê civakê de yani aliyê civaka me gelemperî a Ewropa dibêje ev pêr yani bûyiyek em nikaribêne bêjin sedemê bênan çine birastî divê bêlê kolîn kirin divê bêl ser li gor we çin sedemê wî yani gor nêrînên we sedemê wê durxistina çandê durxistina civakê sedemê wêna ev ez bawerim ev trajediyek me Kurdayê jî ku em xwe dişibînin hemû kesî em xwe naşibînin xwe yani ev pirsgirêkek me bingehîn ya Kurd em nabin Kurd em nabin Kurd yani tu karî wisa jî karî wisa şûreve bikin fakat minak em diçin metropolên Tirka ez metropolên Tirka baş min jiyan kiriye yani di demek pir kin de em adepteyî jiyana wan dibin em di demek şûn de êdî em dibînin ku em bunu wek wana em bunu wek wa fark em wana şev nemaye dihêla ziman de dihêla tevgerê de dihêla çandê de çand ji ber ji bo gelekî tiştekî pir girîng e yani ya em dikarin bêjin ku gelekî gel çanda wî em di demek nêz em çawa xwelgorî çanda yekî de û li gel ku ew serdestekî me ye yani serdestekî ku bi destî wî qetlîam tên kirin bi destî wî qirkirinên çandî tên meşandin bi destî wî hemû pêkutiyên nebaş tên kirin xwezaya me têk dibin yani em xwe diçin pir bi hêsanî xwe dişibînin wî ev trajediyek wekî me gune trajediyek û mixabin vê Ewropa jî em duya rewşê dijîn em mîna kortên me hene
ام دما کو ام دبینو کورتن کوردال ویده که وسام منو وان داخله تفهم دکی که yani prodürketi jwe çanda xodürketiye işte bejim tegeştin u lehurbunavi rojane bi tamamı hati guartin yani lehurbunavi rojane tamamı hati guartin çava lehurbunavi yeki kul Avrupa yeki Almanya yeki garip Avrupa çidik rojana rojane çava ye tu farqavi me Kurd şevde maye bi wakevdu yani ev dürketini beriye her tişti cevher u çanda xwayim mina kilo begotiyen geleki mezin Kurdistan'a tenkirin yani çava ku civanın Kurd la Avrupa'ya jvena be haybin u vaki ku tiştik tünne be xembin yani biyam perskileki geleki mezin jbom ev lwedere jinin daiken hafte sali لبر جوبان لهرده دکن yani düşman لبر çava dünyaya لبر çava televizyonun hem mu pekutiydi ki begelete dike bizarro dike bjuna dike dest davej işte reviente yanji komeleyen ta vakın saz kirine dest davejye u dest eser dike u kilit dike digre şaradariye girtin bele o are digre u te digre te xmin çavadı te xzindan edin bana hama İro li Kurdistan'a bakur, bitaybeti bu Kurdistan'a bakur. Li perçe diji ev gefu tehidin permezin hen İro bakur. Bawaya ki fiziki, bawaya ki kiryari, bana yek denkirin. U muhabin edi ravşu kulu hati sendin kuvana rojana bga bu saat edi denkirin. Dema kuvana hep milok mina az buxwa naku az yoki pezneke yanji az vanaj bir nak. Ne kalmış bir az gaba ko az dedim dişim mali az rojana van dişim dve ev gelen peri tişteki ruhaki u sahibi tişteki u sahibi mirov dikare lvedere xod liderketinik esaji bigrin u awaki diplomasi mirov kare beter zudirin yanji dava xwa doza xwa vin haqiqa kul gelemete kiren mirov bide فهم كريم بغريبة نحقي حمي يعني دبي برسكريكين بي كي سيستم تشد بينا دبي زمان و چاند يعني ولاته يعني جبو في غيرك ام لبي كي خودي در كمن جبو كو ام وانا جور تراب اگر كو ام لبي كي خودي دنا كمن زمان خو پيشمانا بن چاند خودي دنا كمن نيرخي خو خودي دنا كمن الولاته خو الاخا خو خودي دنا كمن اي وانا زيادتر ببن يعني sistemci yani pergalci dixwazin vana pek bînîne mamstetê çi dibêje ser vê rastî ji bona rewşa çand û hunerê ji bona li Ewropa çi rola xwe dilîze derîna min de metirsiya herî mezin ji bona ew mirovê rewşenbîr yan jî mirovekî Kurd gol Ewropa jiyan dike bi giştî metirsiya xwewndakirinê heye ji bona min ez nerîneke wisa ez lê temaşe dikim يعني اجبركو تي نافا جواكا كانو جواكا كبياني تشاوال غورو انا نافي شي يعني تو نافا دوش يانا جياندك جوانا كي واني زمانجي جيانا تاني ولات هر بتر روجانا الاوروبا بتر دجي بويرن وكريزن جول ولاتي كرن لفر بروجانا بتري يعني وقت دنافا منا دو جيانا جيانك تاني تتخوازت تو كاري خواني روجانا بك تو هر كاري خوا تو خونن خوا هيفين خوا روجانا زارو كنت نزانم شتو بيجي هر وهاجي دناف دي الولات بويرن تكرن وقت بريد سيرو جاو قرتناش سي شاردريين مال باكوري ولات هر وهاجي الروجاواي ولات انا كي بويرن جو تركيا ودستلادار نو هوالبند وینا او انا درباسي ناوا روجاوا بن دیساج انا كبر جان دكن ام لفركتنا مترسيه دفرد وكم روفن هنرمند چناب يعني واني زم چناب از فيت شهاني از خو يعني پاشگو بخم يانجي از بي چاره سر کرن واز جان خوني نورمال از جان بكم نكارم از وك كجي از نكارم چاو از نكارم بشيم ول برايم من خشكي من يانجي دو بيرهان الكامبا مخموري او هاتی دور پیش کردن چند زارو کا
دمال زاروکن دایکا خود ژیان خوش دست دانش برچی بون یعنی تو نکرنی چند زاروکا جبونا تو نبونا شیر ژیان خوش دست دانه برکو نگیشنه دکتر یعنی نچونه تشتکی نگیشتن جیبی وهاي از لفر اوروبا دکارم چه بکم او خودی درکتنا لخوا يعني وك كس نابم جواك قشي هشيار بك هركز قول خوا جيا استكي لخوا جيا باوريه از مروفك كردن از اوروبا الولايات من فلان تشتك تقومه يعني كريزك تشيبو يعني بزغريك تشيبو يعني كوكيك دنافا ما بخوب خو تشيبو ديفل فر از دفدك بيجم هركز بخوا بهلا خو بخوب كساتي شخصي دخد نفكره اما هم بيجن باوريه ما بيجن رزق ام قريبا خدي لخو چاند خو هنر خو القل خو الولايات خوش دركن دماغو حريك بسبيريدن او سبارتن برجم هي ازول دبر او سابق افارتي لو هناك برا ابو سابق اف اورغانيزيشن لو هناك برا ايدن لو بكفر روشن بيرنا برا ايدن لو ابي بين زمان دواره نو چي هاد دواره راغاندن هاد دواره روشن بير هاد دواره هلبست هاد دواره شانو هاد دواره ده همو هيلن خود هر كسك الهيلا خوك كسايتي لخو تماشا بك ولسر خو كارو خبات بكم مروفك كرد دماغم بيش وك مروفك كرد يعني لخو تماشا بك مروفك كرد كساتيه كديروك جواك هنر مالبات اوانا هر تشت كفنا شوبيه هر تشتانا خو دقريدان وك از وك زردشت از بيجم از عفرينم از خدي العفرين خد ركب بتشاود هلا بس خد دويرا جواك خد از خدي احمد دركفم لغور كلاوي لغور جواكاوي لغور دانو سندنا ملت شاب هفدو دستين هلبت لفيدك از قريب اخوات شكي بيج بخم لفر اوروبا درفت برن ريبرن ل ريا هري جو برانيا كسانت درباست من ريا خوندا كرني رياتا آزاد تذكر برتشتابه بك عامل انت تذكري بك ليه ريا خوندا كرني هي او جواك كابيتاليزم يك جواك كبيروقراطيه روجا دسبير روجا لفرجت و روجن هاني جيت بنافا خوندا كري در واسطه هلبت دفي هر كسك جمع نبي بيست قلت مروفك روشن بير حد خدي الخدر كذا نبي بيست اشترك قلت مروفك زانست به يعني بزشك به يعني وساي حتى تخدي الخدر كذا وك مروفك كرد تشش در جواك جمالا تر بيست كانالاتني كردي هبه نوچه خو دار بك تل اوروبا نوچه خو دار بك زاروك خو كردي بتخوندن بكردي باخفن افدر فتانا الاوروبا هنا الولايات تنبو تمام از دكارن فيت شي بين برچاف كرن يعني بتي برچاف من افايا الولايات اف بزغريكو بروبلم هبون للفيت كي تشكي وسا تنهي دي ساجي دخون دوان داكرن كده المانيا دبستان واندا تايبتت بيشا كردي هي تذكري بيجي زاركو خو بزمان كردي دخازم بدما خوندن وقت ترجيك واي تشكي واي تذكري اريد دبستان داوته او هي يعني هي راست يعني هنرمند كرد روشنبيرين كرد كسين كرد جبو كردستان gerek دريا دابه راستي gerek او عشق كردستان جدل خدنا gerek خدي دركتنا جوي وسابه لنيرخ خو خدي دركبه الولات خو الاخا خو زمان خو چاند خو gerek خدي دركبه دمك ما وانا جبير كر مدف جوان بردام لون خودی دنه کتن وکی تشتین دبنجی و مایوسا چاوی خواجر گرت و ماشین او گاوی پرسکری که مزنه مدد دست بید. جبرگو ما مستشی جبرگو ام مروفن ام بیولاتن ام نوک ترکا و عربا و کسی دیتر تنفر ام آزادی دخوازن ام الجواك كان ام نجبوا كريز وبزغري كان الولات ما هاتبانا كرن هلبت انا زردش الفر اوروبا تشدكر ام جواك كان ملتك كان قال لك ام ازاديه دخوازن دفي الرفا ما خدي دركتنا مجي لفر تنجبونا ازاديه ولات ما نزيدتن تشن دي تجي هند نافا روجانا تشدبن از بزغري كاتا از وقت بيتي جيم اس فيم دكم جانا روجانا يانجي اوروبا زحمه زمان چاند نظام شي اباجي هي لسدي ست ام نو كسي دي ترن هاتن او كسي نقول سوريا هاتن ياجي مصري هاتن نظام ياجي تركيا هاتن ياجي ايران هاتن ام برشي ازادي هن دفي الجور وينات الخوي تعرفي تلخو تماشا بك سپاسكم قالي تماشاوانا نهاجي دوسيا ميا برتوك دانا سينام تماشاتكن ام بنن كا ايرو برتوكا مكيشاي رومانا بلقتي بحثا هي ما آوابونا قومانا تركيت كي بلقتي دبا عينيك سوسيولوجيك بو بيرين ويدمي
هەروەکی قەدەخەبوونا زمانی کوردی زلما زابطên dewletê û têkiliyên navbera gund û bajaریان. قهرمانی رومانا بلقتê jiyana wî li gundekî dest pê dike û li bajarê Amedê dewam dike. Bi vî awê roman hem behsa jiyana gundewarî û hem jî ya bajarvaniyê dike. Belqitî ji ber nezanên gundê xwe direve diçe bajêr, li vir jî rastî zilma dewletê tê. Hûn dikarin pirtûka nivîskar Xurşîd Mirzengî ji weşanên Nûbihar peyda bikin. تدري دلي خوا تجروشكا شورشا سعيدا دلچارا نوسا مفن نكر هيفين ما باوريا ما ددريه تي جيدا بتشلو حفت سيداران هاتن دالقاندن هاتن خنقاندن بفكرنا روبلكا اشبار ديروكا ترمجان ما يون دايده پیشروجا تر درابردویا قدر ده اوینین نخو بناخ دکر قامیش لوکا من به امان به هوار و آداران کشتنا خو علام دکر دگو وندا در بستان ده لقادا چرچرا پیشوایک لبر سیدار شیرت داویل گلی خود دکر بتگهشتنا دجمن ناب دوست دپوشمانی یک بیفیده ده ول شهری مهاباده دیسا سیدار دیسا تیک چون دبو پارامه دکاروانه شهیدین خودی ناو ده جباشوری لیلایان دنگ زاراکی کتی گوه من دکوچین حلب جده بباین سیوان دمرم دسته من سر پیسیرا دیا من هش گوهلا دمینم بچاوین بکری بروندکین زوازر و بیلبات دسرابا بدبینیا دلتیا خوده دلی وان به پولا را بربری دکر دتاری رشکا ولی رزینا ایلونه ده و قهرمان انت سری لبر قصاص شهیدان را دکرن دنا بحلان دنا گوشتی خوده دپی ایمانا تول هلدانک شیغانی ولو بکن ولو بوین آمده من قامیش لوکا من دبربانگا شورش لواندان ده دافک دو کولان خودین آلین رش دبرقفن ببختیه ده به شرم به فدی دست درجی براتیا مدکرن به وجدان متمزی مرینه دهلاتنا روژه ده شاخ وده ده بکلیل که نیچل مسیره ده داوا فرزاده من ده هیلین چه دکر گیانه کنو ولگل سرودک ستوخوار ده گاوین داوی ده ایشی خود کشت ولو بجاگر ولو بویرک محبات کامل دسردم کووانی ده چرخ و گندور فلک جبوان دگر یا لسر سنگ عمودا من خیال نزارو که رو اسمر و پرزر و شیرین دکتن برغزبا ملک موتکی دلکفر دکل جاندنا سینما یک بیقدوشته دکلیان درویان لی دحلیان بهوارن بیفیده ولو بگیان ولو بمراد دما کردستان من سپاس مامستا ناوی هلبسته پایتخت نشه پایتخت نشه ابو فرستیجی نابرو که هلبسته دنری حقیقتا جی ایش یعنی ایش یه باره محابات قامش رو آمد عموده گلک دورین کردستانی تعداد بکنی راستیجی خمگین دو بمر که گذر داشت سینما کرد سینما کردی هم بیشن روشای چواد بینی تجی کار سینما جد کی سروجی چت سکنی راستی هلبت سینما کردی وکه یعنی وکه بشن دی ترج چاند و هنر آمه او جی مقالسی تیدهی که ماسیب پر تیدهنه و برهمن یعنی فیلمن گوتین پیشکش کرن جی پر که من تشتی گو کسی گو پیشکش دکن یعنی کارو خبات آگو دبی نکرد دکن یعنی کاری که وساعت ببین باش سرکفتی مروفن بیانی دکن آلمانن، انگلیزن، فرانسینه کسن وسانه آنا که دس کار سینما کردی اکتری وناجی یان مروفن انترناسیونالن و چند کردی دناوانا دن
دوی مقلسی هانده یعنی او کماسی هانده مروبن شانوگر یعنی مروبن شانوگرین کرد یعنی استقوانین کرد اوجد نوا خوندا کرنه در واسطه به البته دگه باوریه بکسن دیتر کارو خبات دکه یعنی وق مینامن دما گوز ببینم کارو خباتک الولاد به ازن کارم خبی گین مالات یعنی برسده من مثلا چونو هاتنه چنوسا از پیوست گو از مروف آلمان کار بکم وق من بده هاجر هنه جالور لگور دزگاه دمینه لگور او مروفن گوریا خوب ببینه هن کنه ترک دستی واد گرن بترکار کار دکن هن کنه عرب دستی واد گرن بعرب کار دکن تدبینه اکثر ماجی پر زیرکن پر جهاتینه شانوگری ما پر زیرکن جهاتینه لما خابن ده هم بیز مروفن دیتر کارو خبات خود دکن جبرگو سینمای کردی شانوا کردی وکه همو بشن چند هنر امنی دیتره گو اوجی دناوا کماسیه در باست به ام وک مروفن کردی ام جبرگو کسن هن کار دکن در هنر مهنه آمرین مهنه شانوگرین مهنه نویسکارین مهنه گوشبانا گو که سیناریسته که جمعه بنویسینن لی کسی گوانا به هدین تونه حتی نت چند فیلم دالیستی فیلم من دو فیلم دالیستی فیلم هری داوی کورتس فورم انده فیلم که آلمانی بو دنابای فیلم هانه دیجی خو من دورایی کی بیجی بر یعنی جو بیجن پارسک تن پراکده دوی دکی 14 مهی به پیشکش کردن سینما آلمانیای فيلمك من أوائلست فيلمك يدي ترجي أواجي تكار بيج بر بداية بويه أو جيت بيجن بحمدي يعني صدفة تشتكي أو ساية أو بزمان إنجليزي من دو فيلم ليستي وكيدي ترجي بركار شانوي من يعني ليستو كارو شانوي دا ون زده كيجا زماني دخبتين سر كيجا زماني ون شانوي قدر نيست كاندن شانو جبونا من بده زمان أسب كارو خباتتكم زمان ألماني وزمان كردي يعني من خوش هر دو جوا كاجي ونقطان دي يعني وقت مروفا كرد نمو قول فدك ذكرم تشوف بقول أوروبا من عين هر دو جياني خو أو قاب كاد من بحثا تشذكر من تقول مروفا كرد دنافا دو جيانا دي جيانا ولات وجيانا أوروبا يا قوتي دي جيان دك من هر دو جي دنافا كساتيا خود من أفران دي يعني شانوي من زمان ألمانيا ألمان أرجع كادكم وهر بواجي از وقت کار در هنرتی و شانوگرجی بکرداره از کارو خبات خود دمشاندن یعنی هر دو کساجی من لیستگوانه و زده کردن ترکن آلمانن یه گروپی منی کردا جخو همو کردن صدیست لی وقتی دیترچی گروپی گزبار لازم بگشتی آلمانن و اجي جارناجي از وقت بيجي از بوانارم كردن والمانن يعني مثلا جارناجي كسن شانو قرن عربجي بمرن زمان ديتر لبرانيا وانا المانن يعني جبرغو اشاغرت زانن جه هم زان جه دخوينم همو كسن جو شانو يدخوين جي برانيا وانا المان بهبره زبركو بهبره ام شانو ام حاضر دكن وام بيشكش دكن تا حيا جو زان جه خلاص بداي بكم كلي تماشا من هجا برومت انا جي ji perçeyê Kurdistanê herêmekê Kurdistanê cigê dîrokî em hevra binasînin kan binirin dosya welatê me da çi heye Welatê serhedê tevî bajar, gund û navçeyên xwe di dîroka Kurdistanê da cihekê xwe yê taybetî heye. De her serdema dîrokê da ji şaristaniyatan ra malovanî kiriye. Bûne cih û warên şer û cengên giran. Mirovên li ser vê axê dimînin jî weke vê erdnigariyê asî û tucaran ji azadiya xwe tawîz nedane. Yek ji van navçeyên dîrokî jî Payîzovaya Wanê ye. Payîzava an jî Xewasor yek ji navçeyên Wanê ye. Dê sala 1936 da bûye navçe 22 kilometran ji başa Rêwanê dûr e. Roberê navçeyê 4064 kilometrên çargûşe ye. Aboriya şêniyên bajêr li ser xwedîkirina ajelan e. Herêm ji aliyê bermayên dîrokî ve gelek dewlemend e. Sê nahiye 71 gund û 81 mezreyên Payîzavayê hene. Eşîra herî mezin a Payîzavayê Ertoşî. Milên eşîrên Mametpîran, Giravî û Şîdan lê gundên navçeyê dijîn.
لی نافچه پای زاوای گلک جیه او شونوارین دیروکی جی هنه. کلا اسپشین یک جوان جیه او وارانه. اف کلا لگنده اسپشینه. اسپشین گندکی پای زاوای لی وانه. ده نوا گل دا ناوی ویکلی اسپشینه. اسپشین به ارمنکی هایکاشنه. اف پیوه هایکاشن ده نوا کردان دا هاتیه تواندن او بوی اسپشین. به ارمنکی تی واته باجار یزدان آنجی باجار کو یزدان تی دا هاتیه افراندن. ده جیهان دا سه کسین کو اورارتوی دزانن هنه او یک جوانجی نوبدار وکلایه. کلا اسپشین جوانی 25 کیلومتران و جه پاییز آوایجی 10 کیلومتران دوره. لسر ریا وان و جول مرگیه. افکلا سالن 764 حتی 735 بریا زاینه جه آلیه پادشاه اورارتویان ساردور دویمین و هاتیه چکرن. افکلا لجیر و جور دو بشن و هنه. جبر چکر خو بناو ساردو هیهینیت بناف کرن. کلا لبرن مزن و برن بخور هاتیه چکرن. کلا جور 30 متروان جیا جیر بلندتره. دناوا کله دا جه پرستشگه ها خالدی، پرستشگه ها لدر و بیر، کیلر، گوف، قصرین آواهیان، سارنج و نویسم بزماری جی هنه. هر وها قصر کله جی دناوا کلا جیر دایه. درجه های برجن کو کله دور پیش دکن 800 مترویه. سورن دیواری به بلوکن کورن کلیسینی هاتنه چکرن. او بلوک جی راست راست لسر زمین هاتیه رونشتاندن. جارا داوی من بربج نخوش دارا خوزیا هلوشاند. جارا داوی من بربج نخوش دارا خوزیا هلوشاند و من کفا دستی خو کرک و زکک. تاگو از گل بگیجی فرمیسکن دایکا خوابخم و بنفرتن ایخانتیز خوابشون. جارا داوی گاوی من دبزیان دبیری کامنده فرهنگ ولاتکی ناوروکای برخودانه. ناوروکای کزین مینا رمانه. بباوشینا جنگه که قتالین گرادین خارج پای تخت خودا. زنگله تولهدان بانگیند بند دوی کلاشینکووا ده. هی خدا ترما بینن هی خدا. وهاتن سواره سرکفتن و دیلانا روی دیروک سپی بکن جپیر لعبوک و گنگمو کان. هی دیروک از نما دیلم تو گوان به من باوی جینا کزین گبونن و بدارد چارچووایا ولاتکی ده ماوی چاوان شیلان شاقین خود خراشووا ده نمرسینه و اورین کریستال خونابین خود دارگهن آزادی ده نبارینه و نبارینه لیتنه تیرشن آتونات زانن روی چند پرتوکین قریج هاتن استاندن لبر آوا فراده و زنارن کزوانه و دهولن قامش لوکامن. هی دیروک از نما دیلم تو گوان بیمن باویجینا. از نما دیلم تو گوان بیمن باویجی. از نما دیلم تو گوان بیمن باویجی. هی دیروک از نمام تیم تگاوا تو گوان بیمن باویجی. اوام سر شروان ولات یه پگاو یه پجم نویسانده بو. گوهرتنه که دیروکی دناوا روشلاتا ناویند و بتایبتی الولات چکر جبونا ویناز ویجم هی دیروک از نمادلن تو گوان بیمن باویجی دما گو دیروک بچه از پیربم از بدن ببن پیشنگه دیروکی یعنی پیشنگه دیروکی جبونا وینا من جوانار نویسان جارا داوی لسر تایبتی سر جنن یه پجت ویجم بربج نخوش دارا خوزی هلوشان
او نفرت تو قيز چناب تدفل شرب وتفل وصاب بجدف حرتشتي قهريان درباسي جنگابون تونل شربون گارتنک مزن روزالات نابین چکرن لجیهان براستی دنگک مزندان براستی جنین کرد به سربلندایی خو به شروانی خو اندی تیناس کرن اب جنین کرد دکارن روشا دیروک بگویر دیروک جی بیوان نکاره گافاویش ای دیروک نماتین تو گوان بیمن باویش وسط شد ما مستعدی هلبست خوان وشبرگ و شانوگره هم yani leistkek bedere dibbe helbest daji leistkek habu yani ساعات خوش قالك هاي تنام دزت المنكه دما تخون داي تنام دزت المنكه قالك سباس ما مست ام هديدتين داويه برنامه خو كن از دخوازم وجه كرد روش انا ون چواد بینن چواد نرخینن yani سروی هنکی بگمان وجه کرد yani divan demin Davide taybeti pişti deskeftiye mein bakurwana peşketinik berbeşaf heye taybeti romanın kurdi bertançtaki hecmarek zede çebuye her wa berhemen çirok u yen zanyari şirketinin de her milli de her wari de edi tutkare xobikini portugen kurdi bistin tu bukhine le biyam tişteki kem tişteki maydi veja kurdi de evji veja kurdi u tekoşina ku sere çil saliye de dayin az nedve baydam ku xakiriyek yani bir neviyek yanji حق و ندایه یانجی او تیرا خو تمام نکریم و جا کرد ایکومرو نه از گلن پرید بیشم نل جبو نویسکاره کی یانجی برهمه کی خوش تکوشین دور دخینه یانجی جه دورین ها ایرو دروجه مدر جه دوریم بتکوشین نوی یک yani mirov kare usa beje tamam nivîskar yan jî işte qadeke serbixweyê qadeke divê serbixwe bimîne û azad be divê azad bafirîne rast em bana hevan pêrim fakat yek wê wêje dikî wêje mijarên wê ne û berhemên mijarên berhemê wê ne yani êgo pêj dike êgo vana mirov dikare مجارن پر بالکش مجارن گلکی معظم دنا ویت کوشنا 40 سالی دی ببینه مینا جیانا شهید زیلان جیانا که معظم جبو رومانه که یا فرماندار عقید هر وها وسا یا چیاگر وسا تگوشینا کواتی کرن لهمبری داگر کرن یعنی تیرا خو گلکی برهم رومان و دستانان تیرا خو هی کومرو بمیسینم هناك دفيا إذا قرص مايه وكيد دالية برهميد دالية يعني نفسكي وزمين ده بيشكتن بربشاف هاي براستي أذكرهم بينا وصارجم لازم خوازم وقت تبنيه كي مجالة كي بنمسر زمان كجبير أنا كم ما مسلم هذا كي مخابن تشتك يعني جبوم تابتي جبوم تبع روشة خمجين بإيش هذا كي ما بتشل روجة لا ما ديش يتكتيه يعني أسبوعين ميلوسيونه تشل روجة وينه هذا مجاهد الماس بخوا أم الزندان جاز جنام جنب همان جديد وشهيد كتيه والدولة بتشل روج جنازي يناديه ماربات هر روز دوشی بر دو مرگه لگل که جنازی ویاتی ناس کرنجی تمی یعنی ماربات ناس کی تشخیص کریه به نهاوا کی دبیجه داد دوزگر نل جه خوی بتلانه دیه جبر وسا امنادن یعنی لگور کیف آوان yani گوری کیف خو جنازه واناد و نادن yani bir fikrin yapçı roje gavu saat yani vaki mrov her roj ve malbat ve de bab hoş bu brad kojin yani ama beş eşik knay memleket bir zaman o brastiniz ev mijarin qayim و
Kadın rojeve dinek yusa vaki tevli hevbun le cenazen gerilen Kürt cenazen şervanın Kürt tekoşen gülücbo doza Kürtistan şer dikirin şehit diketin dedemen her zahmette de noti duan say noti de ku geleme yani tabi çukum le vaki hamutin birame bedene hoş fişakan dikirin siper ku düşün cenazen xod istendin جدست دشمن لوان دم نوتی دی مجنازه خود سوانه داشت 2019 و 40 روز لآمده جنازه مرگید و وسا yani منو بیجه چه منو زانه تیه راستی اماتنه yani astaki çava vak sale notine جوان سال نوتی خرابتر زم خرابتر زم مره راست دمان da darbastım jber ve kişi demek nezda evi ki gerek be çare serkin o cenaze çıl roz derek gerek nemine yani ama pergal ki usa ko haft roz dayka taybet li kolana heşte o yani sisteme gusa cemile de buz da bir adama yani jber ve kişi ev pergal gusa gerek nalet hol be pergal binin yani Zberveji rastı yani gotun kadın ya merfç beje. Tisaji ematına daviya bername xwe gotine ve davi o em davil bername binin. Tisaji bu tebliğine ve em spas kin. Rastı gotuna davi her waha yani vaka herdem bangawaziya ma awir xwedî derketin ala xwe hêviya min ew jî godezgehên me rêxistinên me xwedî li hunermendê xwe yani weka şanoger û taybetî şanowa Kurdî hebekî pir baş ketî em hêviya me ew got pir li ekterên xwe yan jî kesên got xêcîzûwa karê derhinertiyê wana dikin hebekî xwedî derketin li wa derkev ji ber got em dibînin xort û gencê me wisa dibin di nava civakê de civaka biyanî de hêviya me jî ew got xwedî li xwe derkevin yan jî xwedî li va xorta jî derkevin got karîbin hebekî wana bi ser hev dibînin got tiştekî karîbin bêtir دواری افراندنه ده در باس ببه و هر واجیش خو وکو کسن اروپا جی برال زارو که هم مخاطبن و فری زمان کردی بکن یا هری گرن گوایای و ایش اولاد برا قشبیر نکن yani gotine davi brasti em gotine xoy davi nebêjin gotine davi çünkü hin davi nahatî lê brastî wekî min got ji bo van bigerên wisa viya way em xemgîn من خواست از تمام بکم و جبر سلاوی خواه سلاو رزن خواه جبر مابتا حوالی مجاهد المازلشینن سری وان صاحب سری گلی ما صاحب حوالی کی پره جابو هر وها دقادا وجهید خبات ما بردام دکن لو پایل ویده کشن بردام دکن تشتکی که پیش روزی برمه امی بکن او سپاس دکمش بو مزوانیا و سر چهاراتنج به تبلیغونه هم سپاس کن یک گوتنه که دبی آفراندن جوا خودی درکتنج گل yani gereken bafrin ve hünermen ve nefskar revşenbir o خودی درکتنجی گل از بارم او خودی درکمن کدامه همیه گلی تماشاوان هجاب برومت امیر و جاتنا داویا برنامه خو حتی برنامه که دنه بمین خیر و خوشیه دا مجبور و قلیب آمده کره ایرو هم قلیب داویل برنامه خودین بخاطره و شغل
Leyla